Ubah sadan bela ubalong uksiang da kaseng agency ha kenya kenya sok bak sarkar bada kujuk poru ubalong presiden da kaseng HNIF habikan bigra pathai khobor mata kasni ula keno badai ka sarkar maka kaseng agency kraweng no da kenya kenya sok kika tukan digidau ki bau ba sadan ula penpau kalong baka sarkar kam simla pedang ya kenya dawa juga kaseng agency kataban plai no ya barok kit khot juga kaseng gibla syakem nangaman map no iki sen dikim bukot dema ki bala ujor pakum juru kijing toket naga ne ban weng no ya kata kijing toket ikit khot juga kaseng Ubah sadan bela oleh thuru mana kalang no mikmat jaka Ministry of Home Affairs beri pe ikathai stai lamengi u ikim mishra ha kaje kan sok ulong bakini ki kes lan ki bukot numba ke bala pengat ika channel sikim de ki kes ke ba el ke ba khia do takata ne ke besting ni ulungo apat balai baka sarkar kamla ban weng yakini ki jing dawa jaka sang channel si kom tau ulong man betang ya kaje kan sok apeng ka channel si bagi bos sarkar usabi mata usa haka sarkar lakan play ne kan betang yakini ki jing ikran Consider the decision to pull out baka Chelsea kalau pull out dari ka peace process kalau ke usabi dan sarkar ndai haka sai usabi dan sarkar nama apa na kali kasang kitu meeting ki ba bun ki bang ile syong han tu la jang arsenal ki ba bun ki meeting ki bang ile kendo la south league meeting ka insistence jo kasang ngani ki jingya ban kitin jo kasang kalau ban withdraw ki case balo kanang ba peace process ka dia chakma Nagalian government pat kaong ban withdraw directly keeper power ya kata ke jinge ban withdraw ite cases te halor kita ki gede ki jing jerwat ya ita hi ba ki nong yalang mana kama Chelsea ki pat wan yu kujar ban ki pat yendo bat ki brio sarkar ban ya kran ya ban betul ni kam skama na i gani ka kom pek no namar ba la banong bang Chelsea nadu bala form kisang no bulan no isi nadu bagi form kidan ka kila lagi waring group ki bayre thma persya ka sarkar India ni sarkar jilla pat ha ka bubun ki dawa ki temata wala ka sarkar ka pek ya gani daga from a legal perspective daga sarkar ki bo sarkar ki pek ya gani ka tak ka ai bamla anu withdraw cases tengah try ka peace process kanumia ngakina ya Hari kita ni kebentar senjang kepada sang Chelsea ke Lashim nadu balastek kadai mana address political issues political demands tega mo tu dangkam ya ka political perspective undai banyak dari legal perspective te nganong kajing feel pisto ngahap semua sarkar nama kaya dari legal perspective hanrei hakatma mo chuangno banshu yakran anya katma ta kampoi resolution katma ai jingale jongi apun hur momla ka don kambe ka political solution not a legal solution telala ya ibam bari banyak daga katkum ka an jongri India lan katkum ka IPC CRPC lan ki anti terrorist laws ki ba don ka umur banong ni ki kran yusuf kalong kawara ki artin ong bakat bikin wan ni yang malakmat banwan ya kerana Yusuf no kalau orang jadi rutin nomor ladang ya kita katakan legal perspektif. Henry ke government likely kibarung babun kis kibarung hiki di bombelas kis. Tang kita kis kemudian kita ada semua keseluruhan dari perkap nama apa nagalian babun industri lengkap masyarakat hiki onga none of the crime of the agency are heinous. Haba kan representative of home ministry none of the crime of the agency are heinous in nature kamut karanti berulang ada di bakaran dengan dong nama ba kumut jo ni por bangia bunji license of saying tu na try na kamo heinous ka crime jadi yang jiro ni agency ya kita dah nak withdraw tu boleh nak withdraw kita ni berperapsal kau yang kemudian tak ada di proses terus cuma. You when you former IPS officer no? Uang ba lada when you cases persya the agency what justice do we give the victims of these cases? Kata ni ke problem orang ini kapoi dia macam itu dan orang ini kata Lalagi perkat kata justice, injustice, kemana aja, syukur, kamu kampus peace process. More justice will be created in future.
Tetapi expect more injustice. Dan expect isu dan bul kisah kidnap dan bul kisah kam teroris no kam teroris ke tetapi expect bagi kita kan menjuruk ni hanya kita jengkung sungai bias. Ni fai kini si kalau asan ke no vet dalam kalau mereka di sana kampan jumpa satu kamukut kan. How do you see the fit kini ka ceasefire agreement ada kalau NSA yang ni pan ke NVC kalau mentang apa dia dan tu soda kamukut. Syukut lang tu. Hadu menta ke solution ke political solution ke bala benda pendidikan bagi MNF. Dan ia kira dengan sosial politik semua orang ini kan bagi MNF. Tapi yang kata berarti long pending lo, naga long pending, WNDFB long pending. Te lain aku ini seng juga kelihatan lama no, kata kepala tadi, seng bayang kenorin kumka Alpha, kumka NSCN, bat KGB ketemu, maki ketemu, laga muyo ada norin ter, ni apa pun pun sih sekarang. Jimbomlah sokar bang kot kita jelusi, jimbomlah sokar bang wenok dia jadi criminal charges yang jauh ya kasih jelusi berapa yang jimbomlah sokar bang penuh ruang yang ini kan, this process nama kasih jelusi kalau orang hadu tengkok, bantuan sokar, na bagi sukno, bagi tuai sokar kita kasih supaya bantuan sokar bagi nyakran no political lima, kepada sokar kalah insting. Kemudian kami kawan banyak ni sokar MD dari kami semua lah tu. Ini bukan saya dulu ni banyak. Nah itu ni di pendam juga sokar, but ni kepan lu juga pun sokar bah. Kali bermain nak yang ni cari sorok nama kiki berokin ulang kat kumga. Jika muncul, babun balang lagi muncul saya. Pak Sadan, siapa nomor dua kumang suatu presidensi ka umma dan pengikut nak yang ni ka berhenti pada esok. Dan nomor dua aku nyuci mentah kami kekam. Jadi mentah bilang peteng ni pun tahu nong keren dan nong nikmat nong kami kesana. Pi jealousy kalau draw dalam this process. Okay. Kakak orang kan berlawan ya untuk draw. Jika ada yang pun yang kan. Katai kadai kesukar kadai kepelu yang kesukar bakat syukur bakat syubi banyakan tentang laga kesukar bakat kepelu ya kan yang dijual di mana dengan perkataan dijual di mana kamu syubi banyakan cuma tahu kesong kesukar mana kamu syong ada jenusi the ball is with the government not with the Tolong orang yang tiga, yang tiga bidang ten. ngang nang peteng Yang bidang ten kan, ngang nang peteng dia berpuluh.